BBC yuko igisirikare cy'u Rwanda cyabatwaye ku ngufu kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mutwe wa M23. Bavuga yuko bagombye guhunga bajya kwaka ubuhungiro muri Uganda. Umwe muri bo avuga yuko 95% barwanira umutwe wa M23 ari abasirikare b'u Rwanda. Uyu uvuga yuko ari umusirikare ufite ipeta rya kapitene yabisobanuriye Ignatius Bahizi. Nari kapitene mu ngabo z'u Rwanda, na deployinzwe muri Kongo umwaka ushize mu kwezi kwa munani, abanari muri 23 ariho haviriye ibibazo murosinga nza gushaka ubuhungiro muri Uganda. Bivuze ko waturutse ku kazi, kuko iyo mu gisirikare ngo iyo bagushize ahantu gukora akazi k'igisirikare ugahaturuka uba kibane n'icyaha. Ntabwo naturutse akazi kandi nta nubwo ari jeje nyine, kuko turi benshi cyane. Muri bangahe? Turarenga 400. Marenga abantu 400 rwose. Mwese muri hano muri Uganda? Twese turi hano muri Uganda. Mwese mwahunze igihe kimwese? Mwaziye kimwe? Ni ibihe bitandukanye gutangira n'umwaka ushize kugeza kuri uyu munsi. Ni kuki mwaturutse ku kazi? Twagiye muri Kongo tutwawe no kurwanya abanzi b'igihugu. Abanzi b'igihugu nabahe? Abanzi b'igihugu ni FDR. Ubu turi muri Kongo twitwa ngo, cyangwa se u Rwanda ruri muri Kongo rwitwa ngo nta ruriyo. Hariyo 23 n'umutwe urwanya leta, ariko muri make 23 ntabwo ari abakongomani, n'abanyarwanda. 95% ni abanyarwanda, yenda 5% nibo abanyarwanda b'abakongomani b'abayobozi, naho abasigaye bose ni abanyarwanda. Abanyarwanda n'abasirikare b'u Rwanda, abanyeshuri bafatwa mu mashuri, bafatirwa mu nzira mu byaro aho bari mu mihanda bakazanwa ku rugamba. Icyatujyanye muri Kongo rero ntabwo ari cyo cyakozwe, kuko tugiye kurwanya FDR, ntabwo ariyo turwanya. Niyo tuyirwanyije, n'uwa FDR ugerageje kuba yaza dusanga aricwa, n'uwo dufashe akicwa. Abaturage b'abakongomani barapfa, abanyarwanda batuye muri Kongo barapfa amanywa nijoro. Ibi bintu uvuze si ubwa mbere bivuzwe no mu maraporo mpuzamahanga, byagiye bivuga ko u Rwanda rwohereje abasirikare muri Kongo, ariko barabihakana. Amaraporo arahari, ubutegetsi bw'u Rwanda rubihakana, na M23 ubwayo iravuga ko ari abakongomani, nta munyarwanda n'umwe hari. Rero kuzanye mukavuga ko koko ukabihamya ko ari abasirikare b'u Rwanda 95% bari mu twa M23, abandi bashobora kuvuga ngo hari izindi mpamvu wifitiye ukaba ushaka guharabika ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuva kera se na SNDP kiriho niko byari bimeze. Hari ibihumbi byinshi muri SNDP byarwanaga, ariko se imishyikirano irangiye bajya muri leta hagiye bangahe? Abenshi bari abanyarwanda, ntabwo bagomba kugenda. Hagiye bake kubera yuko aribo bari abakongomani. None ku ruhande rw'igisirikare ndetse n'abo bana bazana bagakora imyitozo igihe gito bakabashira ku rugamba, bivuze ko namwe hari abasirikare banyu benshi bapfa cyane. Barapfa, ntambara itica, barapfa. Abicwa cyane b'abanyeshuri, abana batoya bazana abenshi bicwa kubera ko banze gukora ako kazi. Ibi byose bamwe bashaka kubyita amakabya nkuru, cyane bari mu butegetsi bw'u Rwanda, ko ari ibihimbano, amagambo mwishakira ko mushobora kuba mufite inyungu zanyu, ariko kugira ngo mubone ubuhunzi, kuko niko batubwira buri gihe, mushaka ubuhungiro hanyuma muje mu Burayi, akaba ariyo mpamvu muhimba amagambo yo guharabika ubutegetsi kugira ngo byumvikane ko mufite ikibazo gikomeye. Ntabwo kujya Burayi ari byo, kuko iyo nza kuba narashatse kujya Burayi nkanjye naragiye kera, kuko nagiyeyo kenshi ngiye ku masomo nkagaruka. Ntabwo uyu munsi aribwo ntekereje kuba najya Burayi. Nta mpamvu yo kugira ngo mbe navuga ibyo ngibyo. Ibyo mvuga ni ibintu bizwi, nabo barabizi neza. Yego ntabwo biri bubashimishe kubera ko byavuzwe, ariko nta kundi kwagenda no kuvuga uko agaragara. Uretse uyu uvuga yuko ari umukapitene, hari n'uvuga yuko yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda Butare, nawe aza gushimutwa. Nari umunyeshuri kuri University Butare, ariko nza gufatwa mu kwezi kwa munani ku mwaka ushize na bagenzi banjye twari kumwe, twagiye gusura abanyeshuri bo ku Gisenyi, tuza gufatwa hanyuma tujyanwa mu gisirikare Kongo. Mwafashwe gute? Badusanze nijoro, twaragendaga, hari umunyeshuri wari urwaye, tugiye gusura umunyeshuri, noneho turimo tugaruka ku mugoroba dusanga abasirikare ba militare baradufata. Mwari bangahe? Twari 6, ariko bashoboye gufataho 5. Nuko babafashe n'iki cyakurikiye? Bamaze kudufata badushyira mu modoka, bwagiye gucya ngo twambutse Kongo, kuko icyambwiye ko twamaze kwambuka nuko twahasanze abasirikare bari badutegereje bo ku ruhande rw'u Rwanda. Twambukiye ahantu hitwa Manzanza. Nuko musanze abasirikare bategereje, byagenze gute? Sanze abasirikare batutegereje, baratujyana. Hari ahantu twagendeye ngira ngo nk'amasaha 6 muri Kongo imbere mu gihugu. Muri Kongo imbere mu gihugu.
mu modoka cyangwa mugenda n'amaguru? Oya, tugenda n'amaguru. Imodoka twaje kuyisanga ahantu imbere, twagendaga n'amaguru mu ishyamba turi kumwe n'abasirikare ngira ngo bageze nka 20. Hanyuma tuza kuhasanga imodoka iradupakira batujyana ahantu hitwa Rumangabo. Aho ngaho niho twakoreye training, ariko tutakora training buri muntu bakabanza kumubaza umwuga we. Jewe kuri university nigaga nk'umuganga, nari umuganga, nza kugira Imana rero bashakaga ngira ngo abaganga, hanyuma batujyana kuri training, batujyanye kuri training ya gisirikare. Turangiza training twayirangize ngira ngo mu kwezi kwa 10 mu matariki nka 17. Mwamaze igihe kinyanyi muri training? Nka kwezi kumwe n'igice gusa, cyangwa kwezi kumwe n'iminsi nka 20.